Bismillahi wa ala barakatillah. Wasabi, sushi, tak tahu pizza apa. Kecap mudim. Bismillah wa ala barakatillah. Wasabi. Wasabi, kita letak banyak-banyak wasabi sebab Dan suka wasabi. Tak itulah. Sedap. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Dan suka sangat wasabi ni. Kalau boleh dia nak letak banyak-banyak. Wasabi. Kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi ni kalau biasa kan kena kat hidung kan. Kalau awak tak nak dia rasa kuat kat hidung, ambil yang macam berkuah sikit ni, letak wasabi. Kalau macam ni wasabi tak rasa sangat. Kalau tak ada kuah tu rasa betul. Dia punya apa kira ni, dia sengat kat hidung itu. Wasabi kan, apa orang panggil, lobak putih yang dah di apa entah. Kalau macam ni tak apa, letak banyak-banyak sebab dia ada atas lah topping. Kalau tak ada topping tu, kau jangan letak banyak-banyak. Confirm hidung pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.